هێزان نمێژێ ji bo ku em şabûn û aştiyê di nav zehmetiyên jiyanê de bijerbînin, divê em bi saya Xudan Îsa Mesîh bên baxwedî. Di beşa berê ya mezgîniya Yuhanna da di hundirê da Xudan Îsa behsa duayîkê kir, ew gelek aciz bûn û Îsa ji wan re got ku ew ê here lê ew ê dîsa bê, lê wan fêm nekir gilî û miraq dikirin û divê demê da Îsa hêza nimêj kirinê destnîşan kir. Ev bengeha regezê yoga me îro ji mezgîniya Yuhanna di ser di sepînê vê gotê wan bi navê wî nimêj bikin, bi navê Îsa nimêj bikin ya em vegerin li hundirê Yuhanna. Rastiyê ez ji we re dibêjim yê ku baweriyê bi min bîne dê bikaribe ev xebatên ku çê dikim bi xwe çê bike. Ji ber ku ez diçim cembav pirsa ku her tim tê pirsîn dema ku ew beşek wiha dixwînin, karên herî mezin ku şandine bikin, şîrove bikin, juda hene. Dibe ku yek ji van nerêvan ev e ku gava li kerematan denêrîn em ê bibînin ku mebesta wî ne hemî keremetên ku wî kirine, gava ku dibêje mezintirên wan jî anaqala karên mezin yên ku here şerabê an kirina xwe padşah. Ev hinek di kerematan ku di mezgîniya Yuhannê da hatiye nivîsandin. û gelek kerematan din jî hene ku Îsa li pêşiya şagirdên xwe kirive. Eşkereya ku ew ne ji şandiyan re ne jî ji me re nabêje, ew ê ji wan keremetên ku Îsa kirine karên mezintir bikin. Lêger em sedema xizmeta wî di dawiya dema wî ya li ser rûyê erdê û beriya xaçkirina wî da bidin ber çav çend kes li pey Îsa bûn. 11 kes ev te qeze û heta 11 qesîdan jî wî berdan, ew dizanin ku 120 kes di hundirê da hebûn. Têbîra we ev hejmarekî pir hindik e ji bo xizmeta ku Îsa 3 salûnîv xizmet kiribû. Lê roja pêncî çaxê ku Rihê Pîroz hat û Petros mezgînî da çi qewimî, zîdetirî 3000 kes bawer kirin, dibe ku Îsa behsa wê rojê dikir, çaxê got mezintirên wan çê dike, piştî wê da gotin ku 5000 malên bawermendan hebûn. Şandiyan bi taybetî Petros û paşê Pawlos keremetên ecîb kirin, di pirtûkê da zêde nehatiye nivîsan lê di pirestegehê da yê ku Petros û Yuhanna ew sax kir û tebiya wê yê ku Petros ji nav meriyan ra kirî bû di pirestegehê da lave dikir. Em dizanin ku Pawlos hişk û yek kor hebe hin keremetên nivîsandî hene, lê bawer nakim ku Îsa behsa keremetan dikir, lê behsa encamên gihandina nameya rizgariyê û rastiya mirina Îsa Mesîh dikir. Wê demê ne di vê beşê da mir ne jî dema van gotinan got ji gorê ro bû, lê paşê Rihê Pîroz Rihê rastiyê wê bihata, ew ê tiştên mezin yên ku di encama ra gihandina mezgîniya Îsa Mesîh da qewimî bibînin. Ji ber vê yekê Îsa di vê beşê da bibêje bi rastiyê û bi rastiyê ez ji we re dibêjim yê ku baweriyê bi min bîne dê bikaribe ev xebetên ku ez çê dikim bi xwe jî çê bike. Heta dikare ku mezintirên wan jî çê bike. Ji ber ku ez diçim jem bav û bêguman gava ku ew çûba bav wî Rihê Pîroz şand. Piştî wê dibêje hûn bi navê min her tiştî bixwazin û ev ji şandiyan re ramaneke bi tevahî nû bû, wan heta vê gavê ji Îsa re dua nekirin, wan bi tevahî fêm nekirbûn ku ew û bav yekin. Ji ber vê yekê Îsa dibêje hûn bi navê min her çi dixwazin ez ê wê bikim, da ku bav di law da bilind bibe, ger du hûn bi navê min tiştekî bixwazin ez ê wê bikim. Îsa ravkirina hatina Ruhê rastiyê temam kir. Ew ji oda jorîn derketin û Îsa gotinên xwe li ser rastiyê ku Ruhê rastiyê wê bê temam kir. Ew ber geliyekî dronêva diçûn û diçûn baxçeyê Getsemaniyê û Îsa dîsa vegeriya û li ser fikra duakirinê peyivî, em van gotinên li ser nimêj bixwînin, dibêje hinekî dem û hûn min nabînin û dîsa hinekî dem hûnê min bibînin. Diyara gulver behsa mirin û vejîna xwe dikir, wê çaxê hinek şagirdên wî ji hev ra gotin, hinekî dem û hûn min nabînin û dîsa hinekî dem û hûnê min bibînin û ji ber ku ez diçim jem bav, ma çiyê ku ji me re dibêje û helbet di vê keliyê da jî wan bawer nedikir ku ew ê bimire. Vê mijarê ew di nav tevlîheviyekî kûr da hişîn. Ji ber vê yekê em ê bibînin ku Îsa li vir di Yuhanna 16 ayeta yekem a hejmara 20 da têbînî û ravkirinê dibe.
براستی اجوارا دبیجم هونه بگرین و لخوا بخن لبلی د دنیا کف خوش ببه هونه کسری بکشینن لبلی خماوه د وگره کف خوشیه و او براستی چه بو پشتی گو پترو سه جاران خدان ایسا انکار کر او درکت درفا و به حرس گریه هلبت همو جبرگو چه بو گریان و دنیا کف خوش بون به طیبتی سروکین جهوان و او مرنا ایسا گلک شابون چمکی او قدیه و جناف وان درکت وان دفکرین گو او نچارن گو بویا کرا مجول ببن دنیا شابه بو لئیسا گوت و گوتن خانشانی شاندیان کر هونه بگرین و لخو بخون براستی او یک چه بو پر خمگین بون لبل خم او دوگره کف خوشیه و باورم گاوا گو رح پیروز هات او بو شاهده کی راستین بشتی ویجین جی بریا گو ایسا هلکشی عزمان کلین شابون و خمگینی هبون جبر ویا که ایسا گوت و دوی روژیدا هون تتشتی جمن نپرسن و الور بحث روژا خمگینی و تنگاسیه دکه چمکی وان دیسا جی ایسا را دعا نکریبون وان باور ندکر راستیا گوان جی ایسا را دعا بکن و ایسا جوان را گوت گاوا گو از وگرم داو باو هون دکارن جبو من دعا بکن و هون دکارن بناف من دعا بکن براستی اجوارت بیجن بناف من هون جباف چدو خازن او وها بدوا حتی نها و بناف من تتس نخواستن چما جبروان نزانی بون گو براستی او کیه وان هیجی به فکر گو باو یکن تدکوشینن او دریا فهم کرن راستی بون پشتی و ایساد بیجا بخازن هونه بگرن داگو بلا شابون و تمام ببه دعاش بو شاندیان ازمونه کی بتواهی نو بو و ازمونه کی بتواهی نو جیش بو 120 کسین گو ده هندره دابون دما ایسا وگری عثمان پرسک پر روا بدیتنا من او چاوا افسوس جبو مهموان درباز دبن جبرگونه تن شاندیان راحت گوتن لدیار گو اف راستین ایسانه گو وی دخواست ام ببهیسن او به طیبتیش تواهی دیره همی باورمندن را تشاندن راستن میش سیره لتشتکی پر زلال هیا اف د عبرانیه 14 هاتیه نویسین لمل باو یا راستی سروکهانیه کیما یه مزنتر هیا اف امتیاز نمیجی و گریداییه ام وان گوتن ان بخوینن نها بونا گو ایسای لاوی خوده سروکهانی کیما و عزمانان و درباز بویه هیا ام مکریه خواه به زخمین و بگرن جبر سروکهانی کیما یه گو جعالیه حسان و نکاری بشداری لوازین ما بدنینه لیه ده هر تش دا مینا ما هاتیه جرباندنی لیبلی بگومان هیا افرکه سگیشتینه و هشماندنی ما درباز دکه لی پرتوک اشکرات بیجاگه او بهر اوهی هاتیه جرباندن اف جکارانینا ما یا فهم کرنه ویده تره ام به مترسیا نیزیکی تخت خیری ببن ام خزای که داینین بن تخت خیری نها بونا گو ام بگهجن دلووانیا و بونا ام خیری ببینن جبو گو دو وقت دا الیکاریا وی ببه ام به مترسیا نیزیکی تخت خیری ببن ما گود گونمش سیره او براستی سیره کوره جبرگو خوده هر تشتید زانه ایسا هر تشتید زانه بری گو ام جیبو خازن لیبالی جمعت خواستن گو ام دعا بکن و یوحنا نمای خدا دبیجه گو خوده لگور وسیتیا وی برسی وید دا دما گو ام دعا دکن لسر وسیتیا وی گلک تشت هنه گو ام نزانن میناک مجارا درمان کرنه پرتوکا پیروز سوز دا گو ام هر تم ساغ بن گر ام بدل کراس دعا بکن جبر ویا که دوی هر تم ام بیجن گر اف وسیاتا تبو بگومان خودی دخوازه گو ام جبو نخواشان دعا بکن گاوا گو ام جبو نخواشان دعا دکن ام هر گاو حوجنه گو ببیجن یا خدان تو دکاری هر تشتی بکی لی ام وسیاتا تدا وی مجاری دا نزانن گر اف وسیاتا تایا شکره ما خواه کور و که چا خواه درمان بکه شکره ما خواه دست ببه وی کسی لی بلا نه وسیعتا مبه بلا وسیعتا تبه اف جیهانه که تجی پرسگره که لی راستیه که هیا گو ام دکارن جهجمارن گود نمای عبرانیین ده هاتنه فرق بکن تشتک هیا گو نه حوجه گو ام تیدا بگهجین گر اف وسیعتا بویه و اف تشت اف گو مروف کره ما خواه بخوازه دا گو هر تشتی هل گره هر تشتی گود جانه ده قویمه اجبر گو با آیت ده بیجه گو ام دکارن نیزی کرم بن پاولوس افتش جربان پاولوس جانا خدا جبو شاهبون دعا کر جارنان هنا دکاری و بهزا روح پیروز مروفان درمان بکه لگاوا گو او بخو جارن دعا کر و خدان جیرا گوت نه و پاش خدان جیرا گوت کرم من بشیتایا و گاوا گو ام سر دفکرن سر باشا خورد پاولوس نمای خویش فیلیپیان را
دما گود تشتی دا خمه نکشینه لبلاد خودانتی خوش خودی را دعا بکن و تا گهاندن و در خودشی خودان و در باز دبد در مسیح دا دلین خدا رامانین و بپریزن. تشتک هیا گو ام دکارن دعا بکن و ام باور بکن گو خدان و برسره بده و او گوش بو کرم دعا بکن کرم گو ام هر تشتی گو جانا مدا چه دبه راگهینن. و پاولوس شاندی لیور لسرویه که دپایفه اوشان ویسکی دما گو او بگومان مروفن هنه گوش برهین بویرین دجانا خدا دبن زخته کی ترسناک دا در باز دبن. و پاولوس دبیجه گو ام وکی باورمن دکارن جو خودی علیکاری بخوازن دکارن دعا بکن و اشتی خودی گو نشانه کرم اوی یوی علیکاری اما بکه. اف عینی تشتگ و خدان جو پاولوس را گود کرم من بشیتایه او حوجداری نوع بجهتینه و بسیانه گو هون در دجواری گو هون پیرا روح برو دمینن را ددوه. جبرویه که پرساج بو دقت کرن و بکار آنین اوه دجیانا دا شرط و مرجن به ایش گو ام تیدا دکارن برسی و دعای بجربینن و دناف خمگینی و ایشا کوردا بشاهی و آشتی تجیب بن. برزگره که گو ام دکارن لیور دینینن اوه گو ام لسر که خزکی تشتین و هر تشتی بنویسن. اف چه وطایه؟ اف گو پاولوس دنامای خواه یا جه فلیپیان را گوته بو خم نکن جبو تشتی که آن جبو هر تشتی ام دکارن بین با خودان و ششان بنویسن تشتین آن هر تشتین آن سترانک دیری یا خوش هیا نویسار وی پیوین گو شیلا پاولوس و هاتن نویساندن بکار آنیا کی جان هوال وارن ام لسر گوتن انوستران دیریل بر و نهیا تشتین گو پاولوس جفریان را نویسی بفکرن کی جان هوال مینا فادینا ما یا دلال گناهان جمرا هلدگره هم جی تنگاهیان جهولی را دکه ای رحمه در بازبون جرب برزگاری مهر بار نمیجی داتینا سروی اشکره گو نویسکار لفیلیپی چار دفکری جبر گو پشتی وید بیجه ما چه قص آشیتی ونداکر گو تنین گو پاولوس دا آیتین گو ما خواندیه دا اوه و آشیتی خودی یا گو جهر تگهشین در باز دبه. ام راستی چند ایش و در دنجیان هاتنه گو ما هر بار نمیجی لسروین آنی راست گو دعا سیره لتشت زلال تیده هیا خدان دخوازه ام نمیج بکن و حوجه گو ام بیجن یا ربی اگر وسیعتا تا هیا خیره بدامن آشتی بدامن جبرگو خودی سوز دامه و ام دکارن وی سوزیز جی بخوازن که ام لسر رگازه لحف را بفکرن جباگو ام شابون و آشتی دناف زحمتی جانه دا بجربینن دوی ام بسای خدان عیسی مسیح بین با خودی.